Pudin! Dul mawi. Di ma boleh? Budul mawi to katuan le. Bedate ko. Den! Tao! Keng pas boda apa boy? Gelu kikir na le. Pudin! Boda apa boy, Dul? Pas karola ko to katuan. Beh, ano din? Enggak. Kok tak keluar ah? Kok neng rumah boy? Pak kaki lama na tulikan mangkat. Tau sakit jaga-jaga neko. Ngerti? Đỡ đâu mà lẹ, wak bin ko lama deki kiri. Keng male tak kato mani. Caka-caka nureng keluar melolo. Setal kajreng. Engkau dendaknya terkinro kon cecer. Ketika ni kiri. Mun sate kaki angar sero kaden. Kempetang rokok Dul. Tak merana. Setal kaje. Sok jagonya din binin na. Orang kaya ngaterakin rokon cecer kiri. Kenawas cong. Pagkala Dul. Iya bun. Tak menemu ya? Apa bun? Tang bareng cecer Dul. Barang apa bun? Marabin ko sari yakin na. Mun barang cecer ki isare, berarti berharga. Wis tak usah Dul. Marabun tuli ka boleh bun. Barang apa? Sempak. Berna koneng. Iya. Setal ka? Tutikin sa kaki bun. Iya Dul. Ini mah. Waduh. Isa sa kaki kecarang biko. Apa dia rem? Namun sempak goreng ni pahisang sangaki kacarang di kaki Dul. Cek mangkan na. Sempak kisal pada kiro kardo. Kaneng labagi kamu ngubing ko ki puro. Sungkurang bing lapelap. Ternyata sempak. Ken pada remah. Sempak telah cecerok kardo. Ken pa apa boy saya kalako. Aduh, mie kan tak cukup mie kan? Dari pambuan ke lur ya. Lan là bởi dạ làm bình je. Percaya? Wes, percayalah. Rambing apa Judin? Kok mau curiga? Aduh, sempak Dul. Setalkah? Lek remah. Tapah karo elek gelek.
Ya cek ngalero aking ko dul. Kalero na kakitibi. Cek la tao sempak ikaway la pala pemua. Tamang ya. Aduh. Daman sila yan dul. พูดดินหมดเลยไอ้ติลปุนบีบีเนี่ยนะ Kenapa teh bun? Umum mereng laki ria, arbu macan jadi kancan nah. Keng kapan pulang ben binin nah obe kucing. Saya maksud kakek di siapa dul? Pudin bun. Muna pulang sa kancaan kata cik gawat deh. Sampai bija kancan nah pudin dia, itu luki pudin paling pesan moral. Aneh ngatur binin le, ketak mampu. Pada pudin selaku beri pesan moral. Bos, laka. Cak bentar rumah tangga na orang. Bila be pudin, kanca tibi. Masalah na benih karo pudin serasa aki bun. Makeng kok ben sa kancaan pada perre. Binin pudin, benih karo tak pelak kalakin nah. Pada perrian kaca kancana. Mun berkacan pudin karo mana? Tak kere sapa. Beli teng sero tengan. Ngara pudin tak kok akiba main keluar. Mun pudin apa long benca kancana. Telepon suruh tuli mule. Kempah tepak karing bini apa? Ini pah macau lah ke dari cakancan. Demak bun. Ntar kon pudin. Anu apa? Apu ti yakin tungi kakek dia. Sekarang kong ya le. Karo kucing dadi samper. Tak ada kopi nak kak? Tak ada lah le. Kok tak kebanyakin pole le dia. Tak remon tak ada geng yen. Cek geng dupa. Percuma magi kebagi kopi. Tak tebas. Den, Kakek bun. iya Den. Mana rokok biu? Mai bun. Dia mak boleh. Keluar ah. Ada apa? Kebiasaan dek bini urusan orang laki. Masuk. Masuk. Dan tak kulis kecai bun. Oh. Dadi Satya ki lebeng ala bentakku. Duh, siapa orang ni? Jangan kau hibur keng acting. Marah apa cek dia le? Kau keng todus ke lebu na? Ya besar le, kebulan cek. Kau cek ngerenger terus ke lebu na? Cek iya, kok tak perlu ke pesena. Pokon Satya,
Kaki cek mah emah. Mai Den. Aduh, sepora na bun. Ngajak si lain na boy. Kok pulang kita apa jeng? Ya bejeng ke lu Den. Tak apa bingkoi den teh ah. Wis tak usah bun. Abis kok mana bejeng. Tulira. Deking kok ledes ah. Setel tadi. Kaki Den. Iya bun. Berapa bejeng? Seporan kok gelak bun. Cek lah sapora ko Den. Benilas telasan. Ya mun karo sepora pas ngantos setelasan bun. Tak lebih le boy. Cek rengodi along polong ria. Lapadan ben pereng atong po epakoraan. Pakuna keletek makya cuma launan. Aduh, lajak pecar pedin. Mun kro keluar ki nangin amit memohon doa restu dari binin. Bener jauh Abdul Mawi. Tak usah tampil seolah-olah si paling bijak. Aro bemacan ya dan cana. Tapi tadi koceng kapan bedero mana. Ya lah tak sekema boy bun. Reng laki pala keluarga. Tak kira bebas yang aki bujang nga. Iya bener Din. Cuma mun karo keluar amain pas ki ajelan citeng, muka labeng alaw nanta kok iki ding binin. Beni karo tak bebas. Padan ben si badi penjara. Tahu bun. Makanya keng cek to di sebuah adik bini dak iya. Pas tak gelem bisa aja ke sikap rok deng padeng. Mun hasilnya keng lecek tak kuat deh bun. Keng ijek aja. Mar kok beri cara bun. Ya intinya Din. Cek sampai kalah acara kabin. Kalah acara kuah. Beni karo pulan reng bini langka. Beni pulan reng bini bengal. Tapi reng bini terlalu mendominasi dalam urusan rumah tangga. Pak apa akap bisa ngatur si bini. Aja bahaya. Sabar-sabar reng lake. Mun sampai kalah acara ka reng bini. Nyelo cetak saumurodi. Mangkanna nyari bini dia beni karo tentang coba benrat dina. Tapi tentang bagus lagi. Orang bini ratin ria. Mapusan muntai bering ahlak si bagus. Lebih kalah kena. Tapi bagus ahlak bisa macemper ka mata makila tak cek ratina. Ikir pekerongku bun. Parat tini roh benak. Mula tak bagus ahlak ke. Karo titi beban ka pikiran. Ago iya Din. Encan Sokrates rua. Menikahlah. Jika kau mendapatkan istri yang baik, kau akan bahagia. Tapi jika kau mendapatkan istri yang buruk, kau akan menjadi seorang filsuf. Aduh. Dah cek iya makanya tak titi filsuf bun. Pada dasarnya, reng bini ria lembut Din. Gempang didikena. Jadi, mun bade reng bini bengal, berarti keng selake gagal. Aji ya saya konsep hidup tabur tuai. Si kepereng bini tergantung dari macara nasi lake. Saya konsep tabur tuai kuah. Beni kapan preman, pas kotuan di bini preman. Ceununa, Fir'un tak kira di bini Siti Asia. Asia Eropa aki wujud dari kegagalan Fir'un di dalam adidik bini.
Kan Asia didik untuk musyrika pangeran bi Fir'aun kan. Asia tak atoro. Le jadi ya Fir'aun gagal. Mangkana Asia pas tak sesuai ben arepna Fir'aun. Buah dari kegagalan akan selalu berupa sesuatu yang tidak diharapkan. Sebagaimana kaki gagal didik binina. Akhirnya binina kaki tak sesuai ben pangateron. Ni ben nian kaki bun. Mono orang yang pada akiban Fir'aun.